मैं मुख्रम सरी तो नहीं बस इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबम Manung होना है 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स था मयाम बुताराम उक्चरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की हजिक लेरिबा क्राइसिस असी नोंग नोंग की हेन सुम मासी फिल्म सोशल पगी मोंग दलेरी ngarang ngarang मक्तगी होरगा कोई मणिपुर यूनिवर्सिटी कम्युनिटी है नरिबा कम्युनिटी से की माइके देगी हजिक चथरिबा मियो यानी ने साबा प्रोप कमिटी की इंक्वायरी कमिटी असी फेयर ओइदरे ट्रांसपेरेंट ओइदरे अमदी इंडिपेंडेंट ओइदबा मरम ना मसे मखाताना कोऑपरेशन पिरोय आइबगी वाफम फोंदोखरे मरमदना हजिक चथरिबा इंक्वायरी सिगी काना बकरी ओइदरिबना मसेगी रिपोर्ट सिगी वहान तो करी ओगदन हबियम चाउ फियम दलाय नाउना इंक्वायरी कमिटी अमा कॉन्स्टिट्यूट तोबियो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की मखादा हाइबगी डिमांड मुतागी मखे गाना फोंदोखिबा लेरे प्लस महिरोय मयाम होखिबा तारीख 19 कुमाथोगी अहिंग लोनबदा फाजन खेबा महिरोय मयाम कोई ओजा मैम सिंह है बतारे मखा तारकपदा कोई मरा लई है फाजन खेबसिंग अदु कंडीशन अमत याउदना थादोरो है हजिक यूनिवर्सिटी हेरोइ नुपी सिंह हॉस्टल लेब नुपी सिंह हेरोइ नुपी सिंह चरा हेमै खोंजंग चेंसन बदा कोई फिल्म सोशल तरुक हजिक हॉस्पिटल दा पुगटखिबसु लेरे अदुगा ngasi अहिंग नोयाइदगी लालिबा तारीख 19 की अहिंग नोयाइ फावबा मणिपुर पुंबगी जनरल स्ट्राइक कौगिबसु ले 48 आवर्स की अदुबो हारि 40 आवर्स की जनरल स्ट्राइक सी तौबीगनो वारी सानसी हाइड्रो चीफ मिनिस्टर ngasi ngasi तोंगान तोंगान मीडिया प्लेटफॉर्म सिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंग दा चाउना मसी मेसेज पीखिब लेरे हायंग न्यूज़पेपर द लोइन याउना रानी अदुबु ngasi दगी होना इंपैक्ट न्यूज़ दसु हारि मिनिट 35 मिनट सांगबा चीफ मिनिस्टर की अपील मैसेज मणिपुर मियाम दसु कोई हंजन मियाम तहन जरिबनी पाव दसु याहुन जरिबनी मरमदुना मैसेज सी मियाम ददी यरोंगनी हाबदि अदुम लेनरे अदुबु हारिबा मैसेज अदुगु हुजिक लेरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की सिचुएशन सी तम तम थोलागा मणिपुर पुंबगी हाइगद्रा मियाम की ओइबा problem when the tholi basi matang the khana ne gutang si impact news ki studio links in rebi basi joining us tonight on Manung Hutna social scientist Dr. Dhanabir Laishram ni amta da oja Dhanabir Butaramokchari welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us the Imphal Free Press ki editor obiriba oja Pradip Phanjoubam ni oja Pradip Butaramokchari welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us National Identity for Protection of National Identity Protection Council NIPCO की Vice President ओबिरिबा ओजा थोइदिंगजम मनिहार ने ओजा मनिहार बुसुतारामोक्चरी welcome to the show, appreciate you joining too. अहान बा क्वेश्चन से ओजा धनबिदगी होजरागे ओजा हुजिक लेरिबा सिचुएशन सी चीफ मिनिस्टर की माइकई दगी अपील तौरी कोई ngasi nungdangdagi hogodoriba ban gi khongjang ji miyam na sogat piginu ban sagotringai da ban gi tawribe maram je kaino miyam na khangbi hangbagi wang hangbagi matam du yore school college pano da lonjan ba gari chen da khotba to biginu gari chen ragadi madu motor vehicle act ki makha da license kakpana chingba registration kakpana chingba miyam tor pasu yai bagi wafam na phongdore aduga matik chaba security pigina miyam dukan chingba suloi hangbi hari at the same time ngarang dagi horaga hari ba ban si sogot kene hada tongan tongan besio so sing look mayam sing so phongdong rali ngasi ngasi masu phongdong rali plus mairoi sing demand se maroi na phajan khiba mairoi sing amadi oja sing condition amata yaudra thado piro habsena primary objective hore goji ayam ma khonjang je changsel ai bani ban si madu manung damani maramaduna amuksu siam na at the same time contrary oi mongda hojik phaba loidri phaga da mayam su wali habi wafum se lebni na phaba su loidri hare aruga ban je tawdana wari sana ji hare ban tawriba ko yi organization mahiroi lup taruk sisu mu gi na tab taruk sisu mojo coaching chele phaga dra habagi madno wari jagra ai sana duna habagi yam chawu question su leri ban tawbin har ga su support tar de mayam thok chale kari happening sa shi raz masana democracy da diko democracy da koi gi praja da magi civil right political right economic right loi pi dana ko constitution of india na guarantee to ne even fundamental right ka sida magi sagi political rights si akoina voting right khakta khanba lani aidi lebang ang na pakholo du khanba khaktang praja gi makhuta lebisina political right ni lobu ya deba lengak paduna phalak dragadi magi mayokta khoi gi react to bugi am chaw right su praja da deba aduna bu democracy hai neba adugi lengak paduna phalak to basing ju miyam na sumthok pagi kholaw du taraga sumthok pi ragadi phana phana sakhi baduna afaba governance sama lakani habagi democracy की principle अमा लेजेबा अदुना मरम ओइदना अखोइना कइगुम बन नम तो मतमदा कइगुम इहोम तोमदना cause and effect लेंबा याबा अखोइना effect to some strike general strike तो दिवानी खोटनी फने अदु हाइबगी ममंग दको कइदो बगी तो इनो ओदा सात्र भागी बदु थादो अदि तौरोदना से फाजली दना को ओजाजु दुम फाजली अदि अनोबुजु हेना फागिनी हाइदना अदुना दि मागी अखोइगी मियामना मसिगी मायोक्सिदा मधु तौनु खोनो हैदना हाइबम थोपसिदी political right ने अदा मसिदा अखोइगी इंडियन constitution दा article 14 1921 को से 19 that is the constitution मियाम दा guarantee तौरिसी
fundamental right yaursi any citizen of India na magi karaitare assemble peacefully ko without arms aduga form association union adu ada magi loi piri bako ala sigi hoi magi right se bi matamda koina right se bi matamda magi duties duju maru hoi Supreme Court na maru na khoi my ruling ga laiba 1998 ki sisu atai na teba akoi ta sembadi sagi general strike to buji phatte na tawguno na hairagadi maduda public ki private ki property son khoran ba akai toy thon ba maduna mang badugi directive sama pi bane ba khoi ki karai tare kari tawgada gi habdu a positive oyo habani always ko adubu thamjaning is hujiki hangbiri wang duga chanana yengzeba taragadi tasengna miyamna pambadu leingak pana madugi yengaga leibak ngakpiragadi banji amta tawai okay adubu miyamna pambasigi mayokta leiragadi democracy khwaidagi non violence ki khwaidagi phaba method abtare hartal toriba sit-in protest toriba adagidi hoji hainariba general strike toriba miyamsingse khulai bani habatare ko aduna ai moina pambadu tobinaba tobune sida ras amtang aina haijening bam leibse masigi khulai si kamaina yengada ke democracy da ko akoi gi ban koriba organization su lambi da chapa mi da thingdaba it should be voluntary mara tholok taba mayam done tholok taba duna head masing ya made sarkar ne assess to doine ba o sigi suji sigi demand ji miyam na chumane adu di policy semdoke na adagi sarkar na su noi lak taw ya de adu to ya de ada to ya de adagi voluntary thugai dana praja gi motu khangde na du ade ada sarkar gi thabak to riba mayam jing ji people ni dana moi gi su choice le jai dana ko aduna adu kum bagi yeng ba sita ani mangna voluntary to jagada potu da force toraga chapa thingba organization ju ko lambi de chaitu ka pai dra gari ga thingba ga du to dabni yengadamni praja na kyam ya de ko se sokot bra ro ga lenga na su to godabani karaka tabani office ka tab yaro na gari chen da yaro na license ka kani have na sing to dabni haidi masana voluntarily so hariba hayengi general strike si support to bra have si misak tu da private individual be government employee be moi dro thado piro have yo humdani ujan tambiri se maduda mayamna support or parta tarto bagi matungina ko sida maram sida mayamna support to wina traga tokdi matungina ko lenga masu makha tabo policy change tor po ya have ne du matang swai sida handak ki issue sida di mu gi issue sida di mamang da su ko lenga na charge to kiba ko csu boero any group poero mayam si mu gi site mahirui sengi site na traga mu gi group khara gi site tongjelaga leire lenga ki mai kaida na traga hairi bo hujik tori basi ki mayuktal haidi sigi balance oina satre amma da tongchen me thabuk se tobino habgi cso sing da maro ina phondo ki wafum lai not only cso khadana tane anyone hairi bi issue sigi matang da professor ap pandi ki mayukta na traga magi hujik chathari paring sigi mayukta ngango ba khudim lenga sina atopa side amada tongchengre haina lobagi film lai si maro ina cso sing da so habi dipni adai dura di ngarang su wafum di phondo ki lai rani ko gi ma ke gi ngasi oina de kari thambini thank you Raj basi CSO singna amadi Manipur gi praja jingjina banji da support tori se maroina hojik chathari ba government gi magi rolling ha ga tori ba magi system ji la le hai bane kari ma government gi rolling ji chuma ma ga ti ko CSO singna ka su government gi against da koi banji sawgal loe so far mara torok padang si pande gi problem map ji da tori si kadai bauta government asum chakhar gi ha je mase hangbe ba question ma koi oe ba satri ba ngasi bauta adrongasi numit chamanigi maya 90 mya sujele sibuk tam settle tawna ba ju tawde adugi su mathak tawji akoi gi hostel da sanga kanda satra mayam phaba oza phajal kanda moina FIR pan ngasi ju FIR gi ama tho obane sar ma tho obane kramai tawdana sagi khulai pai basna ta ba criminal juna ta ba sai criminal ne har kanda magi statement de criminal ne any where any time da I phaba da dugi mafam mata like declare to thoeba my question is that nahan bakuda Kugi Manipur gi liban or Bamako, the Manipur gi sin and a truck Mam Porkwa, is the Adukum Kulai Pipers in a route over, and the no winner caption number, diver Pabadu the Manipur gi force, the target upon the detail of the Karimata control to Nobohana Deva. Adus Hatraki democracy, democratic among the Gasi, Pari was Hatrasing, Ozaz Taduk, Aduga Jiklariba, Disputacy, Amna, Norman Sida, Lakan, the Warushan Portion. Hypersity ada badagni ba tawri ba banse hosik sunga si mana appeal tawri ba mayam hayeng
transporter मैम कनो गाड़ी चेनबियो को security pin कथेन हांगबियो office मैम काबियो सुरज बाबू न थोकपा नत्रगदी एक्शन लौनी का गाइसे मसी करम idea दानो से आइना हाइरिबा कनो से अखोइना फादर लेरिबा चिंगो थादो अदो एकतादि खोइ हायें बंदोइ मथौ तारिबा सिने अहान बदा मोइ थादो पियोबा अदु करी एमिकेबल सोल्यूशन लाकदगे दि अदि मोइ गवर्नमेंट लेरि मैम सीसीओ मैम लेरि तुंगा तोम स्टेट होल्डर मैम लेरिबा सी पुलकांदा पुंजलकांदा ख्वाइदगी फबा वेदल जाना होनबसि करी कागे सिनिदा अदुना तना मिगी बन तौ यारोय बन तौ द एक्शन लौनी अदु लौनी कायना इवन जुगिंद्रो मसाबकनो हाइरेबा खोगी टीवी दा करीदा खोगी एमओई मतंग सिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की मतंग सिदा खोई डिस्कस तौ बहु यारोय का कायना मागी स्टेटमेंट नहान पी तारिख कुमा तुगी स्टेटमेंट सिदा सिसु करम मखन की केनो नो सिनिदा राइट टू स्पीच हाइबा मा खोई डेमोक्रेसी चटप लेबाक तदि लेरिबा अदुना ngasi सीएम ना थंबिरेबा ऑनरेबल सीएम ना थंबिबा खोगी बन तौ बिनु वरी साजी ना हारगांदा अखोगी हुई लोरकान तिकतना पुंजलकान मसिन जाजि पिदना खोंगदम खोंगोद यारोइदब खलेबा वरी साज हाइबा तारगदि ngasi मक बनजि तौदनाबा लेरिबो ओजादा पालिबे एफआर सिंगसि लोइनबो विथड्रॉ तौबिरो विदाउट एनी कंडीशन द छात्र फारिबा कनो जिंग लोइ थादो पिरोबा अदरते फानि ngarang ju एमसु की ऑफिस दा रेड तौरे अद ngarang ju मुक सीसी हाई स्कूल द गेट लोनसलकान द बो कनो मैम काप्सल टियर गैस मैम सि लो ना यादबा मैम जिक तौरीबा मणिपुर गवर्नमेंट सिना मखोय मथक्तदि वांगांग बा यादेना हार कांदा सीएसओ सिंगना असुम बगिदमक लेपा मणिपुर प्रजाना असुम बगिदमक लेपिसेदि यारो हारगदि मसि कंट्रास्ट मा दुम लाने आइजरिबा मसिमा आई याम कन्ना स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन तौजे गवर्नमेंट की कनोबु येंबियो नान सोशल मीडिया थिंगिसेनेबा सोशल मीडिया से सिविल सोसाइटी जिन थिंग बनतेबा लेबाक से इरांग थोकतारियाना मखोइना थिंगिलेनेबा सुमबा मखोइना तौबा इलिगेशन अरानबा थबक्ति आरगा प्रजा जिंगसिना तौबा यारो हेदुदि गवर्नमेंट सी आई थोइदोना मसि मवालोदो गवर्नमेंट ना आई अहानबदा थमजे ओके आई थिंक वो मैम लेसले हैबनी अथॉरिटी मैम लेबनी ना मरोइना अखोगी टीवी की डिस्कशन सिंग दसु इंपैक्ट टीवी ने सिंग मैम पांथोक जरीबा मियाम दा मि नाकोंग ओइना पांथोक जरीबा दुम लबा इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज है बतारे मनामदा लेनरी ओपिनियन मैम मरग इंफॉर्मेशन मैम शेयर तो नबगे सुम लबा फोरम असिदा सरू यादना हाइब तारे याबा यादबा यारो हाइब दिनते याबा यारो हाइब दिनते अदुबो यागे हाइब तारगदी एमयू कोई वीसी दगे अयाबा लौगदबनी हाइबगी आई थिंक मसे लापदगी कोइन ओजा मैम से अमत कौब ngमजदरे है तारे व्यू की एमयू की एनी प्रोफेसर म कोरम तम मा वॉलंटरी लाप तारगसु मागी कॉन्सिक्वेंसेस तो मागी करियर दा असोक पर लेगदौनी ना कोइना मदुग रिस्क तो हाइदि ओजा तो पिनिंग दबदगी कोई कनाम त कौद्रे मरमदना कोई कोइन कौब याबसे कोइ कोई वीसी इंचार्ज ओबिरि बिस्ता कोइ ngasi दगी नुमिनि की ममांग दोइना कोइ रिक्वेस्ट तो जे ओजा ओइन लाप पिरो मै आमदि लाप फजे याद्रबनी ना ओके अमाय तो इंटरनेट थिंग जन आई थिंक बग खर थमे अदुगो हायंगी बनसिदसु मैम सोइदर लाकने हाबगी इंपोजिशन अमा स्माइना imposition तरपगी मतंग सिदनी कोई अथॉरिटेरियन ओय मोंग द लाबरा मियाम की पब्लिक की इहुनजे खंगद्रबरा हैबने अदुबो पब्लिक की इहुनसे कोई ngसाई की एपी पांडे नतर एपी पांडे की मखा तरप थोइब थोदो सिगी वांग मद लैबा हाइगद्रा कोई एमयू कम्युनिटी की सपोर्ट त लैबा मी खुदे मनतर मदुबो सपोर्ट तरक तारगदी मधु कहतरे लेंगा की वाजी खंग खंग दबन असुम बसे करिनो खंगद्रबगी मोंग अमसु ngasi लेंगा सु फोदो पिरिंग से चीफ मिनिस्टर की अपील दसु हाइरी मयक सेना खंगु पिरगा बनसी सगोर पियो नत्रगा सगोत तब थबक तु चथबियो अदुना होजिक से दिस इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड करिनो हाइपसे मयक सेना खंग मथक तारे हाबी वाप मुंदोई मरद स्वाइ से आई ओजा प्रदीप लाइश्रम से होजिक एमयू कम्युनिटी की को सिदा हाइगद्रा नत्र मोहगी डिमांड से एनी सपोर्ट तरप सीएसओ नत्र एनी इंडिविजुअल नत्र पॉलिटिकल पार्टी मयाम सी मसी ब्लाइंडली सपोर्ट तौरे हाइदन लौगदोरिब्रा नत्र लेंगा की माइकई की पॉइंट ऑफ व्यू सिसु अंडरस्टैंड तो मथौ ताइन लौगदोरिब्रा कमा यंगिदो हंदकी एमयू की इशू केनो दा प्रोजेक्ट मथा अहुम हेना इशू सुजलाबलेना होजिक मधु मखा ताना याम सांग नंगाइबगी मतम दि लेट्रेन खंजे करी हाबिनी अस्कु तासेना हादिक सम हाइलाइट जब तासेना कोइना humanitarian law pan kan sita hoi collateral damage ai kana sok tor ge hanji mo thoy emi gi strike to strike to kana chhatr mem sokni college gi chhatr chhatri mem kai yog mem sokni ji ai hane jum haija lakni si strike to kan sita adu hane ki sarkar gi action su kai henman ra hai si dum hang do sai ya ga ta miem na complaint tor ma grang ho ga ta university ma changle da ada complaint tor i post kari no ji hai cm hai page nei na hare ga yam the kan yaure ada kan besida kitang synchronize ho ya do portray yaure hai ga hai ka lonjil re hai lonjil da bai lonjil de hanga chang le hai posu mandi ko narrative musle adu thong bi tham kan sida mal lonjil re thol ko da jam am chai ko to phuge do hai re ar phuge to sida
oi ya jesi kaino da koi press me am ngai le na me ma thoro kan dri thola ga ma press ko wari sanai ma phimon sekai ko manung thoro pi symptoms am da ude dhapuri tor me adu to usu to de heavy evidence me me thong na re hasi recordings le ne asiam su mai ga no da le hai video recording le hai video recording puthok pi da re me ulaga si to ki ne ulaga di me am so me thaji na do sum hai de ho da ga ati de recordings le sound recording engon le manung di mi pinar pra ge ba ada live kan sala su kon work to kharab ya weruga yo ya man am le ma hai to wi pod ya weruga tasin hai gi halage tu page dia oja lo hoko oja ko do dia de ada mami ko nang ma to adu so ya de ai ngon le recording de adu bu sum evidence me as bu thokan khang ni kari thokre do man da adu thokan sida FIR si yaw was the kitang tazi yaro do bosan hector puga me oja me hojal laga utu wa to phuge to ga hajri hector kan press me ngai le undara ma khan ma lepaga press ko wari sanar me ne adu sana kan sida oja so intelligent oba jani physics oja ni angka gi mini mana gi su haji sequence izarang mani thazre ba adu haji thori ba kan sira na akoi mayam press su phung na gre mana ijo kan te FIR na te heavy problems le ri hoji mana ijo na te mangona prompt or gan to mangona ira por mo so to hon heavy mo le ore mo do man so hai dong sai gi logical sequence ye kan sida channel ba he yore ba ado oja amana ado physics oja amana angka gi oja amana si sequence kai re ma san uzar mo ne ba aina manung thoro he thoro ko press am le press le mo do ko to oja me am jang phu de no heavy adum le jere na FIR sida soy por le da FIR is hana scrutiny to change FIR is chum de har FIR is lo thokar din hai gi problem lo ko na FIR si phare sila asoy bakar le me adana revoke to re hai FIR le tagin manam to le tre na changi me ando asing adu aram she ana sun le ta ba ai phajan me phari ya den phawe mong hai ring sai gi gan sida ngai le me mong cha sam haji mai FIR sida kari gum da oja jugin ro na masana to je FIR na lendre mong piraga Ethiopia re har gedin sai emir to her jamare emir to magi draft to ga ama agreement igena hilma som jama so magi FIR draft to ga so to hai per ko ma gadi marana jamana ani marana jamana driba adma di double victim oil le se jawa ason de victim so from na dhapmak to dro emotional blackmail to ni hande kamai to gin hore do ga hatangi distress le ngudra adu to ga hai bra adu ga khang dre ko sabsa bi ga mong da di man hek ira ko de hai sin sai gi sequence channel be yori memsi my brain mak de so thom ni thas de okay ma si hai sing sai hai de am de educated do ba psychological jam de mon khang mi yor ngoni dra ga khang o ye so khoi dum kui zum le ramin so da le khoi khang ira man he ira ga di soi me ma than uzarang ngoni FIR mak dura the FIR si han scrutinize ro ga FIR sim sa gi na discrepancy khar le re the FIR si drop to si har ga ding sai gi phari me so ma than ho je na ang sai maran leiba leira magadi FIR si chum magadi health thado si aro ga no ga FIR ma mina later crime to a crime to every economy of Tarudia. And if I understand scrutinize or consider if I is to Magadi Maran David Pazare, if I is to the logical sequence land we are come out in a press witness at Amahalari, and Manung recording video recording lay had to I think audio recording audio recording by other hivings I hiding have one water to Ozasit with them Panida, my to my Panda. I am not high. That to me can be brought is war. See, there is pay can be brought to Macom could to Tangani and I get according to the Tadi. Aduga, corner on me, I the Matiam dorm, say one day, we're going to know. Aduga, Haziki Potter, I Tadi, Aduga, corner, another mamma recording the holding that Heinrich right on the Aduga. So many someone on the Paul over the Kasi last and a lonely scene. There's some me among Hatchang and talking him to a wiggy VC anti room to romantic. Later, last gonna see evening 100 and Masaya drinking there. Hoy, I saw her later, discrepancy later. Aduga instant matamzi appropriate heavy mo. I Charles Logan to appropriate heavy person. Sin Hider Pudu, Ozadu, Ozahadu, Sin Habinedo, Irapiro Macanza, Iradi Piro in Tokyo, or other area and Tonos and Tamano Tababa. Tonos are considered a day of Zati, Lerman, Zaman to Piramo. Haraga, I don't with the Moy, they hold the hour. I know how much like us on the Tia Dumasani is a terminal draft or report a guide, so it's all a station the warm bay, and we Musuchi, and Musuki, eat a person of Wembe. Blank paper going to them, Father Musu, happening blank paper to there, as I had me under. I told her I saw the press in Ponarena, so her later,
cái đó cái xử lý hạt giống giá lộc rồi đó bây giờ ở trên đây thì post này na hay cho nên cái này cái truth to hana ko sim to hana on the establish social ba मैं हमने evidence ना पुथों रसी अरे मनों security का काम बुखर सुले है ना मोसे individual रसी मोई की जबान से लो रसी अरे किसी की CN ना video recording ले है बा अरे कैसे पुथों में आदो रसी सीन ले थे भूखे तो भी अरे की मकों मुकुट कटे करने का है जो है बस इन लोगों ताहल रसी बोले recording जब जान पुथों का अरे की मैं यहाँ पे evidence से पाइना रहा हूँ नहीं यार कहाँ तो लेमिनर में हम यार ना अरे किसी हंगन ना चलो क्या थोन को last लोन में Lord is who draft automatic to Roman see draft to look and only make good my trauma could my I like her Lord with the poor as I say home cooking I hire I can't told a candidate a quick press or and press I'm blowing I lady who consider the other evidence I'm can uhidden. See me I'm Uragan say in a happens I give if I something hundred scrutinize so see come I don't know that's again those who want to hire like come I don't see me stars me story no है जो मोन हागा स्वे भी आउना रहेगा दी नतर मान तो कि नती है रहेगा दी अदर एफआईआर रिवोक तो रहेगा है प्रॉब्लम है लुन चले वाइना आराम बेयर में सुला है दार है लांग थे सोई रहे मैं है ना कितने हदो हंजन तो ना रहेगा लुशन बली फावराइन खले बंद तो बसिसु सही है इसे अमांग बेयाम यामी और कैसे सु मुना बस हंजल लगनी है तो बसिदा काना तो बसले है तो है हंजल कांदा यार तो कांदा बदी हुई रेजिस्टेंस थोड़ तो याद में थोड़ करनी लुगा सी तौरगा मोइना हेना मुकना बहेलकदगी कॉन्फ्लिक्ट से इंटेंसिफाइड हो हेलेना सी से थोन दना साइगी कितने हदोना एफआईआर रुम स्ट्राइस तौरगा कितने सोइना खरे कोना खरे से हेदन यावरे अरु सी थोकी दे ला इन तौना कि दे आइगोन सोइ तौकी दने हारगदी एफआईआर दो लाला मेन लथोगदी हाइ प्रॉब्लम लो सॉल्व तौरेना ओके हेना कोई करिगुम जनरल स्ट्राइक से तौसलक तारगदी मखातान हेना मुकना बथोनरक्तनबगी दमक्ता हुजिंग हलिंगै मतमसिदा कोई जनरल स्ट्राइक से होग्रिंगै सिदा मनिंग हलोब मरुन एफआईआर से स्क्रूनी तौरगा मसे रिवोक तौक तारगदी थोनिंगदब consequences मैम से थोरे तो वजा मैम मैरोय मैम फजंग बिसे थादरक तारगदी हुजिक चंगथेन नरि बतंग तोन मुखुंजिंग जिंग से खुदत लोय लोयखिदौ माली अदुबु लेंगा किसु एविडेंस मैम अम लेबने ऑन द बेसिस ऑफ दोस एविडेंसेस एंड प्रूफ अदुमक लेंगा किसु तौदे अदब ड्यूटी मैम तौरी लेंगा नसु तौगिबा थबुक मैम सु फोंदो पिरई है तारि चीफ मिनिस्टर ngasi मेसेज टू द हेक होबुदिन होजि फोबज एमयू की इशू से सेटल तौनुगी दमता करी करी थबु तौगी है मैम फोंदो पिरई अदु मरुइना निमिदांगी मतमदा महिरुइसिंगी यूनिवर्सिटी संग हॉस्टल लेजरबो महिरुइसिंग रेट चथबगी मतंगदुदा चीफ मिनिस्टर मसामन फोंदोक है मैम से तोयना हंगना लेर वापमनिना फोंदोरपसी नुई फतब फाबदी निमिदांग द फाब ताबा है वायम सिनरी छात्र फाब चंगमनती ओजा फाब चंगमनती मी फतब कल्प्रिट गैंग कांगू अम लेरे मोजे फाब चंगमनी हाबी वाफुम फोंदोरी अदुना स्वाइसेदा करी हाबिनी अखोगी महिरुइसिंग ngasi maksu हाइतारे डीएम कॉलेज ता डीएम कॉलेज के महिरुइसिंग ना ओजासिंग थादु हाइदना अदुग महिरुइसिंग फाजंगी थादु हाइदना खोंजंग चंगजन हाइतारे मदुदसु पुलिस म्यामना तंगाय बखोकाय बमुंगना बथोकपत सिदसु पुलिस सिंग सिना हाइसे ऑफिशियल सिंग सिना नो वीडियो फजना काफोरो मोगी पुलिस की अतोपा कैनोसिंग पुलिस पर्सनल सिंग सिना वीडियो फजना काफोरो अदुग नुंगांगदा फासी है वाफम से हेक्ट फोंग नेक्ट हाइब नोय नुंगांगदा केदोगी यंग हाइबगी हेते केन हेते नुंगांगदा फाबा यारे इराई लाइना हाइबगी मोंग ऑफ द एवरीवन इज कल्प्रिट एवरीवन इज मी फतबा अगी टाइप तो से ब्रांडेड तौरक एनीवन हुजिक लेंगा की मायोक्ता नत्रगा हुजिक लेरिबा इशू से द एमयू कम्युनिटी बो सपोर्ट तौर गांगबो तारगदि मोइसे कल्प्रिट ओइबा मोइसे मी फत्ता ओइबगी मोंग अमा लाइसे हे नुंगांगदा फाने हाइबगी ओपन निग लाउरैसे करी हाइबनि साइसे नुंगांगदा फाबा याबसे राज डेमोक्रेसी दा मागी सेपरेशन ऑफ ऑपोजिशन से अखोगी मायोक्ते ngang बंगै अखोई मा नमधनी हारगदी डेमोक्रेसी नत्र डिक्टेटर तारे डिक्टेटर इजदी पावर दु लाना सिनबनिदा सिनर पावर दु कनागी नो हादी फॉर द सेक ऑफ द रूलर्स को नॉट फॉर द पीपल अदुना हुजिकांदा याम अनोबा हाइना रैजी पॉलिटिक्स की मोto पॉलिट्रिक्स तोरे हाइसे ओके ट्रिक ओइन तोरे ट्रिक ओइन दैट इज अ ट्रिक अदो ट्रिक टू कनान तो नो दैट इज डन बाय डेविल्स एडवोकेट का A devil's advocate had the who knows social, economic, and the political norms very well, but he always give negative response to the people. And mana khangzeriba hijeriba semid loan gi wagera lenga loan gi wagera khunai loan gi wagera madamana khangzeriba potu organic intellectual edna makan gi mi pullaga for the sake of the people mana kai policy thoksil thorang me am ya laga diam phawa adumangna magi regime मागी लेंगाक तुगी दमकता प्रोटेक्ट तौनबगी दमकता मदुगी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल दु सिनरगा मियामगी एनी ओपोजिशन दु सप्रेस तौरगदी दैट इज नॉट डेमोक्रेसी एट ऑल अदुना डेमोक्रेसी दु इंडिया दी वोइरिमनिना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तौबताने अदुगा ट्रस्ट डेफिसिट असुक यामना वांग मियाम दे लेहलिसे मसिजु लेहलोइदमने डेमोक्रेसी दा थाजबजी याम हेना पीननब प्रजाना पीननब होनगदबनेबा अदुनेबा अफब लेंगा इंग तपना लेगदबसे मियामना थाजद्रबा कैसु इंगरोय को
aduga democratic institution me am du loi le ga ma da democratic politics tawdra ga di nungdang red to boy that is not democratic politics sumdra adu mi phata ba nungdang da phaba ta mi phata ba du mi da nungdang phaba ta ne je satra jing du mi phata ba ko gadra ba ko aduna phabi ge su nungdang hoi chume ba mi phata ba du nongala cheng gini nungdang ko selu ka su kai de koron to nongala ka da phajana warden yor ga ka da sang ga yeng bi ai na check to wi ai ba natra aduna ekhoi gi da yamna manipur context ta yum ma da re to bu da su kai kan da khulai thamjalam ba kholam ba du maral siba adagi di mi du haninga phuninga adum encounter to buni har ga hat ko pa adum sanai na fe encounter akoi na hajin na ban supreme court na takatang pai khalak na ji sabna sar ji ne ba smaina to bugi matang si di ai di manipur university da in any part of the world thom dung man de khali aduga mahiroi satra jingi kino si da campus si da smaina militarization to bako satra masinga military gi yeng na ba military na masing hen bai tare hoi am conflict area ni chumi lalo boji na made chang amade to university da hat patu pa yam thokre madu eta university da leidana khulai thamna ko tana eta madu attack to ge ga na to budi natte ba yam ba aduna security adu ki matik alert boy lai kanda university da kedo bugi mai leibung am duino kedo boju sangam duino kedo boju mi halan duino adu halidu thoidu course du moina natro okay achum badi ko aduna aidi hojiki wahang dugi pakhum deina pining bada democracy da di to bom thokte dictatorial government Thai military junta Burma gumba Pakistan ki na wai gido adu gumba do di to yam na ko adu di moi di to hom thok ni moi di adu ga akhoi gi all these democratic institution democratic norms democratic constitution democratic law democratic judiciary loi lai ringai sida smaina to busidi okay that is against the principle of democracy okay democracy chatpa lamdam amadadi to honing de habni han numidangi kongtang se gamani yam phaba thabang mayam tawre ngasi CM gi public message tasu appeal tasu loina mak palle koi MU se hek hobudagi koi July ki tarik tareta koi assistant director sports ki office mai tharam ba dudagi horaga center ki maike degi masida yam chawba police na masipura sil toraga MU se amtang phajana check tor se habi okham lakam CM na manipur ki maike degi koi manipur lenga lenga kan hona jaki ki hadra matam laurga lakwa du matheng khang mayam yawgi manipur ga yam kan hona biki madu hona biki habi ki pramansu tarik tara tareta HRD na tholakpa suspension ki order se da palli manipur ga men ki maike degi koi VC Pandey ki maikta chathari be agitation asina maram moiduna law and order ki film se yamna social le haiduna manipur government ki maike degi center da information pirak pale haibna chingba mayam asira already reflect or lenga se yam kan honi haibna tu how kiba koi September ki tang kun ki nungdang na chathakiba dum laba miyam na su surgical strike kana saung na haina ba leiriba dumba re chathakiba sina maram moiraga miyam na yamna pena de maruna hari ban numisiki khongthang simadi phana chumna torok taraga su manipur lenga na miyam gi numit Chingi Luchingba Singi Numid at the Kungang Chesi Tonga Tonga Paza flexi program ama pam mayam pakala taragasu mikup amada have taritari kungi Kontang Asina Kahele have given yam the pin of the mayam lady on the Brem close a breath to jerky and picnic tarnolibi. Welcome back to Manung Hunania 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Hunatangasi Kana Jermebasi Manipur University ki Hojik no magi fivam socially basi ki matang dani crisis no monom giluselali ngasi hingnong yai degi horaga September gi tarik kunipan gi hingnong yai papupung ni funipan gi mahiro lup tarukna general strike na singbal auto kibelere lenga ki makhite gi general strike se support to binu hanugum normal akogi routine have tari school college office loi hang birga gari chen bako boloi to biu kaithel hang biu have ofum dil area du hojik phau basira tongan ba lup amadi organization singna hairiba kenosi general strike si sagot kani habi wahum singarang de horga ngasi phobsa leptana phongdong naragli adubu chingi lamdadi pangthoi haiduna chingi student organization singna su phongdok play so asida dichotomy hatari tongan points of view haidi support to batau the group khadi area du ching dadi masi support to mamitari tampakta di last de sibawi na support to mamitari du support to the singasi lenga na hari support to riba kangu singasi lenga na di masi harau na di uram dong mande batang choice the CSO sing dani target to resi to na hekta blindly auction begin have you wapum duni adubu ngasi gi CM gi public message phongdo wapum se July ki tarik tarik ki numidang da assistant director of sports ki office mai thado masi masi attack on sovereignty of India ni hai India ki supreme authority se attack to bani hai na haibiri adubu tarik tarik ki nungdang ki sports department mai chak paisidi masi mahiro singna
तौब मालहनब तौबनी हाइदुना मयाम फोंदोकनबसु लेरी अदुना कानाना तौबन हाइबो जुपगी ओन खंगनद्री महिरोइ सिंगना खोंजंग लोइसिंगना तौगिबनी हाइबगी हुजु पावदा प्रूफ अमदी लेत्री अदुबो मसी सीएम न फोंदोकन मतुंगना इट वाज एन अटैक ऑन सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इंडिया के सॉवरेनिटी द अटैक नि हाइ अदुबो सेप्टेम्बर की तारीख कुंदा सिफाई म्याम चंगजलगा महिरोइ सिंग हॉस्टल दा सेम यूनिवर्सिटी दा चथखिब रेट टू दी मदुदी अटैक ऑन सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया ओइदर हाइबगी क्वेश्चन दुनी सिगी क्वेश्चन सिगा लोइना युजा ओजा मनी हाथ लाग करी है सी मतंग सी मई थाबे मतंग सी दी एकता ngसाई हौरिब इहौसी ताइसनबे याननबगी गवर्नमेंट ताइसनबा माले आई लॉजिक आई खनजबदा कमाय तौदना यूनिवर्सिटी छात्र अमना यूनिवर्सिटी कन्नब होनब छात्र अमना कमाय तौदना मागी प्रॉपर्टी मागी मई थादोक्तोइनो बसी हंगबे अब क्वेश्चन लम ओएबा अदर ngसाई इमेज थीननब हौरिब स्ट्राइक तौरिब छात्र मैम मनसी मागी इमेज थीननब मसी खरना अनोन खरना हाइगदर कनानो खरना मिसी इजल लगांदा नत्रग पैसा पेरग तौर कांदा मसी थादोकपने ना आइगी वा खंदे लौजे नत्रगदी छात्र अमना मागी प्रॉपर्टी मई थादोकपसी मसीमा थोइदब वफमनेबा आई मसीमा आई गवर्नमेंट फरम चार्ज तौरगसु आइगी वखंददी मसी ताइसनबे याननबगी तौने हाइबन म थमजगे दुगा सिंगी छात्र सिंगना मसी यावदबसिदी अखोइना तौरिबा हाइतारे तंपाकना तौरिबसिसु हायें सिगी फुलफिल ओरगदी सक्सेस ओरगदी ngasi demand tawrba university ki settle laiba crisis asi settlement tawnar honar ko sida settlement taw settle tawragadi singi satri su yawdoine tampak da laiba khakina teba university tamiba khuding maki manipur chhatri khuding maki oidorine ba masida singi satra na masida objection taw yawdo ba bije masi makoi behind the screen makoi matung da kai lagi asi su koi hangbe ba question lamane na I thamjage okay aduna aidi mai thaba khotpagi keno ji charger ne aduga charger ne aduga kasai khoji oja dharmir ju san thambi gre kasai ki chhatra ngasi dem college da taw ngasi photo ka phani ka ko ni harise maru oina ngasi ki emu da thoi be irang 100 gum sur irang si di maru oina ep pande ani subada jugindro da ahum subada ngasi ki restaurant changam samge so makhoi amde ka doi book tawdri no मखोइना ने बंगसी थोइबे इरांगसे मखोइदा बुक तौदर कांदे इनोसेल ओइबा छात्र परीक्षागी ने सेटल तरुरे ने मणिपुर यूनिवर्सिटी इरांगसी हंजलए अदुना परीक्षा तरुने लाइक पाजब छात्र मयाम मखोइना बोम कापसल कांदा तोंगा तोंगा टियर के कापसल कांदा अदुगुम फारे मरा लाइजत बो छात्र तापी गदबा अदुगुम ओजाजिंग फार कांदा एफआई तरुका थमजलिसिति मसिति यामना रिजनेबल ओइदिसिन आइना थमजरिसे इरांग सिदि मोइ ओजाजिंग दुर छात्र जिंग थोल मनते मरोइना इरांग थोलिसिदि ngसागी एपी पांडियन एपी पांडियन ने जुगिंद्रो ने शाम किशोर ने मोइ सिंजिने बा होय सेटल तौरब मतुंग सिदा जुगिंद्रो जन हाथु थुमना चार्जर लाइसि करियो हाना सिचुएशन केम द खंगदब्रे सिन द माइ क्वेश्चन इज अदर मालसु खतंग तपथर कांदा मैम सि ओजल लेबो ओजा मैम छात्र मैम सि केनो सि तानरा कांदा समाय तौदरा आइदि आईसीआरटी ना समाय अपॉइंट तोरे खोले मसि द तौबजे करि kai खुके से फजना तानरा म तौरगदि ngasi थोइबो ngasi नान तांग कुंदन नोंगै कापसलिबा छात्र मैम फारिबा पुलिस ना खोइगी लानबन ओनथोइबा सिगुमसु थोमोयबा अदर आई मसीदी स्वाइसिदी हम कन स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन तौनिंगी अजिक ओजादा ओजा फारिबा छात्र फारिसे मसीगी महुता ngसाigi मी अहुम जे फार कांदा सेटलमेंट पोरकन हाइबजे आइगी सोशल मी अहुम से फाबना है मथौ तागनी सेटलमेंट पोरकन हाइबनी अदु मरोइना होजकी हंदकी इशू से द एमयू के क्राइसिस से द एमयू कम्युनिटी मुसामुता अमदी मुसुदा तोइन चार्ज तौरिबसी अगस्त के तारीख 13 ते एमओए साइन तौनखर मतुंग द एमओए से की वांग मद 14 पॉइंट एग्रीमेंट अमा प्रोफेसर विश्वनाथ मसी तौहलमी है वफम दुनी 14 पॉइंट्स की मरुंग द पॉइंट तरुक सिनी मरुइना कोई हानगी रजिस्ट्रार इंचार्ज न चिंगबा डिप्यूटी रजिस्ट्रार न चिंगबा मयाम ट्रांसफर तौर दिस ओनली फॉर द पीरियड ऑफ इंक्वायरी मनुंगी हैबनी मदुगी मतुंग इंक्वायरी लोय मतुंग द माई मागी थबक हानगी दं हंजनगी दंनी अदुम पॉइंट तरुक खंगनी यावरिसि अदुगा मखा ताब पॉइंट निपान हाइतारे सिदी मुन्न पाबी तारगदी मणिपुर यूनिवर्सिटी दंग याम काना गदब हाइतारे हाइदी रूल इन गदबनी गाय रजिस्ट्रार ओइर बिदुना हेक्ता एम अकोगी मणिपुर यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 का से फजन इन गदबनी स्टेच्यू फजन इन गदबनी ऑर्डिनेंस इन गदबनी अरे वाई सिक्योरिटी की वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी कनाम त फंगलोय दबनी गाय याम फज वाफम पॉइंट निपान यावरी पॉइंट निपान तो लोय निगे तोरगा मथकी पॉइंट तरुक कोइ ngसाई इंक्वायरी तोबन वाइना बा हाइगदरा हानगी वीसी पांडेगा नंगनब मीसिंग ट्रांसफर तौबदु द फोकस और मदु हाइदी एमओए की वांग मत 14 पॉइंट से अग्री तौर में मसी यादी हबी वाफम सिमा तोइन पनबिरी ngasi मसु लेंगांग ना पनबिखरे प्लस डेट कुंदा ओजा योगेंद्रना
अखोई यूनिवर्सिटी लाख मतम द पुंग अनि हुम लोक से मासे डिटेन तौरगा का अमत थम हाइदि किडनैप तौबी मोंद थमे दुगा मखों मखुत फाउ तोंगा तोंगा तांगने हाइबगी कि हेलकपन चिंगबगी वीडियो लेंगाक ते लेरे हाबी वाफुम नो चिंगबु फोंदोरली अदुगा प्रोफेसर युगेंद्रोदा नमदना रिजाइन तौबगी सोय तौले हाइबन चिंगबसी की चार्ज तनी ओजा मयाम फाखिबा छात्र मयाम फारे बोजिक सु फागनी हाइदन चिंग सर मसाम लाथोखिबा लेरी बसी मरमदना स्वाइसिदा ओजाबुनि तापिरी प्रोफेसर पांडे प्रोफेसर सामकेसो अमदि प्रोफेसर योगेंद्र ओहम से फागदन है वाफम ने अतै मैम से हाइद्रगसु बीसी पांडे से हाइरबी इशू से मरा लेरे है मदी सस्पेंशन की लेटर तारीख 13 की एमएसआरडी से तुम हाइजरे मसे की पैरा नंबर 5 ता एंड वेयर एज रिज्यूमिंग ऑफ ड्यूटीज बाय प्रोफेसर आदिप्रसाद पांडे हैज फर्दर deteriorated the atmosphere of the university. Manipur University की deteriorate कोई यूनिवर्सिटी atmosphere से एपी पांडे ने है रिज्यूम तौर पर देखिए अमुक है ना सोशल हले है भी वापस सिस्टम फॉलो है तो ना मणिपुर यूनिवर्सिटी की नरक मणिपुर की हो जाए क्राइसिस हैंगल हले से कराना है बस कि याम चाव बट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी तारीख 13 की एमएसआरडी ने सो अदम फोंदोक चराबनी और लेंगा ना सो हाई खराबनी मणिपुर दा कोई लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म फतरे थे लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म है ना फंद्री सी सितंबर की 31 ऑनवर्ड्स नहीं अदुगा सितंबर 31 की मतुंग दा तारीख 13 दा प्रोविसिस ओम खंजलमनी प्लस तारीख 13 सितंबर की तारीख 13 ता प्रोब कमिटी से इंक्वायरी कमिटी ना एपी पांडे की क्वार्टर द चलगा मागी ऑफिशियल रेसिडेंस संजन थोंग चलगा समन लेटर न चिंगबा अदुगा टर्म्स एंड कंडीशन मैम पीब चप मतमदा मा लैति है लहौ यादबदगी थंगनबगी थोंगान दा गेट ता नपसलमगी फोटो नुंग दो पाउ मैम हाइदी इंक्वायरी कमिटी से फॉलो तौदबगी मसिबु रेस्पेक्ट तौदबगी वाफम जेलेंगा लोय खांग लेरमनी मणिपुर मैम लोय खांग लेरमनी नंबर 3 सितंबर की तारीख 19 थोइदा वीसी पांडे नामो हुजिकी इंक्वायरी कमिटी से रची अमु रेची सिदा मागना हाइरिसी illegal oiba group kharaga MHRD ga Manipur government ga tripartite soitono khibadu illegal oi and non binding to the VC and to the Manipur University have wahum lai maram so sida to inquiry committee indra bahadi suspension service inquiry lai badu gi ne adu bahari inquiry committee du ma illegal oi amade non binding oi have wahum phongdo be misak aduga mangon da che pibe lak matam da inquiry committee che lohok da aduga hojing na mangon da che amta lakte ekem khangdi have wahum no phongdo iba aduga MHRD no so already mana maram oduna situation deteriorated oi riba hari ba mio sibu phadna kana phaga da magi mathak tari kemte excel lokhotraga point 3 mari henjan apchalu ba aduga tarik kunda oja kharabu haidar maru oja jogendra amadi registrar oja samkishobu ka amada साइन तो होंगे है बगी चार तब ग्रुप खरा फाजल ले रहे अदो इदुदनी नाकल अनि मग येंग बया दबरा है बगी क्वेश्चन अमसुलाई से आई ओजा कनो लाक चरमगे ओजा प्रदीप तकरी है बनी सोई सिदती उदान से इन हाइजन निम हाइगे हम दा गलगी 14 point agreement ma leer me hai se tongana asibuli am la le ai su yaring be la le hai di akoina agreement nei na khre madu ki le kan la le si la le hai no hajki action appropriate oi hai bam lai proportional oi hai do la me kai mai na ibani si kanam yana hai ga di aina yana report to distress ore hai ne breach ore hai yana close man do adu yana na si kana to honor to the agreement se other agreement se cancel to have hori aiba natana mi 14 point agreement moi to one so to me khoi to thajan adre mo ru thwai re na bom thale yabra ne adu to teng thong yabra ne si post ne ba khoi na to ri si khoi thajan mi du thwai ra ga di thajan adre yadre adu khoi gi mo ru valid adre no ke do ga hai no hai bi se gi he na to hum ri de ba si da mo to police ta thajan laga mo thwai re police thajan yabra ne si post ai na ga hai jaru ga पार्टी के मतान तरी मागी टेक्निकल चोंबे तसिन हाय मा सुटी लोरेन लाग जरगा सुटी जॉइन तौरेन हाय जबो दनि अरे खो यानिंग दबो गे खोना मा तौरी लाले हाय वनि मा टेक्निकल चोंबे आइबा अरे मौन था के समन लेटर में अरे मैं फंगदे हाय दो मान थोंग दौरते हाय दो अरे नमदन पी तारेना हांडो दे रे हाय दना नदरना मोई समन दौदारेना कोटे तो समन दौदारे माइ तो हम चागे दुगा मा जानम कन में पोटले रे जगा अनम कन वादने रुगा लॉ दगी यादव राय दुदी खोइ चपचान हाइगन दे तसिन माना कोर्ट सु चैलेंज तौरी को एमएचआरडी न मा मथोलिते यूनिवर्सिटी दी गनो ऑटोनोमस बॉडी नि गनो विजिटर एंड तौरो प्रेसिडेंट तौरो नि हाइबी मान हाइ दुदी लॉ की मतान चुम छेबा अदा खोइ मौन से गने ता नुसिद बे हाइगुम छे तसिन खोइ लॉ मतान गी गदी मा तौरी चुमी मा टेक्निकली चुमी ब्राइ जेमुम थेबा अदा साइ लॉ ऑर्डर की मतान अमगा पन कान साइ खोइ सने ने कान सिदा एमयू द मी हाखरे ओजा इस्लाम हाखरे आदमी मखोंग काखरे बिसी मखोंग काखरे ने हाइबी पोसिलेदा तो कान सिदा लेबाक सिगो फतबने एमयू गाखना टेबल सिंग हाइसे असो ओखै से डीसी कैंप हारो रे डीसी कैंप से इस मखोंग नो कापो आईएस ऑफिसर मखोंग कापो याव रे ऑफिसर नो कापो याव रे अदि ओखै फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यांग मसो से कापो हाले ने लुक्सिम से कापो हाले से अदि ओखै
oda chawba ulu chawgi mong se attack to machan ba siri ni se so da so ana lo me yamna thokre ba sai siba hair di lising ahum ri ceremony mani police gi so simul emir ahum thokre na emir le umsa khoina yamna prominent ba kano ba gi institution of the heck one ever. Not the emir people that is going to live. And the emir order emir patom this day, Moidi, Moy, Ozaga, Satrasa, and the Moidi class liberation theology tale, something ordinary or Jangani, my told upon my told to the other. I think I had the Jagas who make up the Kanga zone. I don't have liberation struggle down when it has a day of the same Hagadi. I don't know, I say. Akhoi response sarkari response ya antene disproportional oimrin gare seja akhoi gi memorandum understanding in the kan sida moi gi tonganam tong le me asiri ya de aduna akhoi gi thajana gi thuaire thajana thuaire na akhoi se university thuaire ya ya brane hostel me do phudha ya ya brane thajana thuaire no akhoi na haibu indra me akhoi thajana to e sai gi emi cancel tawre haibu de ne kai haibon ne ge ne adu gi da mo attack to ya brane si posa akhoi na disproportional obi po ya meori so akhoi na consider offense like Sakaro even in Todi. Can offense like the offense thing done. Offense Macham to with the Huineta was I hide was in a hands of Hakiva, Juni pencil people takel hang or together. A blade Mazam and live Sabram Zam to Elba. Find Tormia Potter Him, it's 100 possible. The Kari can I impress on Torino. Can I around the Haran with the Canan in Salator, no high poem to the same people the palace of the center, Taxila away, always heavy. Make it see Mamda Energy or Mune. The whole idea and hike in the center, Loin or I ain't always the English and a high neighbor. So I told you, which is stand learning have a state independence. No, it all Asian took ain't there is okay. I come to the Congonte. I may have been Provici, Vice Chancellor in Jazz with only guys. Moidi Tasena, better than you want to have. Yes, MUG Act 2005 to the VC later get provision of Tony Hamina. Hanako was a Visona Kalisina, Provici later than Mina, cinemas of the Kanye Hamina. Other inquiry to Rumia or something, Canada, Hangumsida, or the Visona Hang, like Crampon to the Hangumsida, other remaining rule book, other provision of provision Canjarbaneva. Other Maran, Tassin Hargadi, Emis had the rules of ceremony. Other was also going to do my shoe, has only Calais and something. My getting timings very right. May peace key understanding like the settled auditor the talking already room or bottom line. The Kitang master discussion exercise or see integration, see inquiries, Padan and Gesser rule the outlet, made can lame, with all the Zangamori Papa. I don't know with the Nakan understand why we put the argument. 14-point agreement, Matumina Tormis, we have finished where we understanding of Lerga, understanding the Padana executive Hydraga, Atopama, Muita Hand, 14 points, Mataka confidence and Tawani, MOS signed on young Walling, I have a July Thada already, Karigumba, Kanagumba, Misakamana, VC in charge or Patarga, the high point may see, follow Togodavani Habagi. MU community, open the memorandum understanding so talk who is he understandingly Sizu Hapogo, Haidone. Hapo already openly public forum the Hagar Mayam that the Kangala later. Hangum negotiation Yahudone, which is the media side, so much which is Pami, Hayoga, Torgating is Hagi understanding to Tapjana of respect away. Not that top of the parallel understanding later. Exactly. As Haji understand Autopa memorandum understanding to everyone ever. That's why is he Pandigism I had in Hagi quarter challenge or my show some Satarina. And I had a man of city and a price of Hagum Severs that the Mungsian Bear Matter is lower to me or to the Baham Kanam to me. Okay. Logically, in a Ramaro in a low Matumina. Chumtaragati, Asumudum, Magisum, had to tell low court, the Salagas, fight or even high court of verdict, and I regulate Madukari, look at the Mayam although Hojiko Enati, I was a Dhanabir Laishram like situation, Yamna, tens were Amukahena, Nasiki, Nundangaki, Hogoduriba, general strikes in Amukahena, tens when we see in Lapayamana, as I fire and open a chingban and my road adjusting Tadopun, we walk from Takpiri. First, the Kana Amana, the Hunanga, Gadi situation, say, Ena. Meripati major with the unwanted way the section film to like Gary to be and commission quick situation say Patarki Haita. Have you begum the call? Sagi FIR do revoke to Busi, Sima Sango. Aduna Tragadi Tadopuja did it. FIR load stormina. Aduna Maduma, Lengang Vitare. Are there any Subada, Zikidu, Tado, the poor middle? Are they the own Subada, Quiggy?
stakeholders in tholo wari sa se state ki government ding amaro dina magi khoi gi solution por puding amaro ko aduna chief minister na through chief minister da tobiraga chief minister hona biraga visitor ga unahaladi miu chingje ko okay unaga da bazu jail loi le he adagi di phaga doju tala da loi lot le re mobile loi switch off to le re ko unabagi ko buzu lu doi jane ada adumaina tobiraga di phare aduga aina yamna fazana feel tawning da ngasi kolkata da ko ngasi bengal da kalta da hekta ngasi je satra ni moigi wazano bu khanme matang da ihok to bugi police ka fugai na da ani sibidu ngasi BJP na moi pung train thogi moi su kemo to shutdown to idana yam kai gre toy gre the train ki track thing na gari chelan ba kai BJP ki phiran ga pair ga yam bhajan to gre man yam bhajan to gre ado akoi ki ban jidi Supreme Court ki su ring le mai ko aduga Bharat ban na jidi UPA ju dum tawi adagi di NDA ju dum tawi ko ada aina haining baji Kolkata ki BJP na tawba dumaina thukai na khokai na tamayam ju pu den ko tana khoi ki mi ga ji tawdana tawdo hayeng tawgado jing ji ta tawbi ga nu BJP na tawjara ju ko Kolkata da akhoi ki Manipur da di akhoi ki civil society na yam lem na voluntarily chatting bana sasar sanu force to biranu yengbiro ba issue ji prajana yabra yadabra ise aduga praja gi magi mandate to lower si aduga amarom da mu haining base whole the agitation gi movement gi method me amse that is based on the response of the government say samilana chara gandhi gi phajara ba saitagra du sahi adu yam tawda kem tabi draga di samila ju nung tharamadi phadong male ba aduna magi response of the government ya maru method ki matang da ko ada khoine ta government na traga lenga tuna adu tawganu ada tawganu haibadu di magi response to hana importance hoyeba mana piri ba response na positive work anda prajana yarak traga di tong ba tobi na adu di chumme ba that is the anti people never anti national never okay aduna aigi motadi ngasi gi bengal thoido BJP na phiran pairaga phuri ba kholi ba thugari myam do hayeng tawgadori jing da tobi da phai na thamjagi okay hayeng gisila tobi da ba lenga ki response quick response and yam phaba pro people over response to namni matam dipulo rate ten one liner da ayoja oja Manihar lachang kari happening hojik level situation si tuna relief tawna na bodam to kari to buyan khan bi relief to bogi di sai oja denam se pamper mamang to su panjagre sai gi revoke to bai se sai moi to le FIR se aduga makha ta bo wari se si sana no kai best way ne ba ko ihau mayam hogre ba ko Rabina Sajuki ihau hogre akhona Rabina Sajuki ihau si kanagi ihau su kana bale ba Manipur sina maram ka fake encounter si maximum 90% handa gram ne adugi ILP gi ihau kana girim ne ba smart kana ihau ba okay adubo ihau sina loina ba akhoi na lokthok jabadi akhoi mang tak na ba lebak mang tak na ba adugi lebak thugai na ba lambi thing na ba mi phuna na ba irang thona ba na te ba akhoi di akhoi na tali ba PPU hai ba ne ba PPU yarak tar kan ta akhoi mama pa ne akhoi ju adugi ningai ne ba akhoi na tawri se akhoi na pami si government na khangbi hai ba prajana pami ba sentiment prajana pami ba keno si kai no si khangbi ra kan da adu da handong na kan handong jin tar kan ne negotiation si por kadam ne ba aduna ta na noina ban to ba ban tar di phani puni FIR pani na sum lai ra ga di akhoi ju phage phau poli akhoi ju lebak ne tong dia ro num chong thoga loina baksi noi si sentiment si lai hai ba ni da okay okay oja Pradip Lashram ge ten tak na yam ten na kari hai bi ni Tiyan hai sai pudne ga ma hai na ko reinstate to uche oja ha sai gi FIR na ta sena asimon scrutinize om jangi chum magadi pedal ko na maran lai ha mi phu ge to mi hat ke to mi mo khong ka ke hai ga ga threaten do we mi pulli ga je chum magadi FIR ge lo thu chum da bagi mo evidence yam le re na khoi yenga sira hai ba he thol ko phu ge to press le ni press on the no ponte si yam se FIR scrutinize ka na asoi ba le me lo tho di loi ko bra le okay FIR je scrutinize ningthi na tawraga athu bada government na yamna positive response ma thu na taw taraga di hojik su pungja khara leri sere tahok taraga di mayam se hayeng tawga da banse dum handok male du tanja si da lenga khoi gi miyam na lenga ta tai nei lenga na mu miyam da tai nei amana ma sum tai na lei taraga di khoi si mung na bana ta na thoidokpa phol pangdo man de man da sai lenga ki yam chauba responsibility de lobby raga lenga na response si mi phaba makhata na phaba
adona sapi bugim hota hadi haina basulai complaining citizen is the best citizen complain tok the citizen dudi citizen apaba nate haina basulai manodona complain torisi apaba citizen ni apaba lenga am gi damakta lenga na su positively masida respond tobum thoi habgi wapam doni on den on ngasi onadi manu hongi thamse matang sa losin jarge ngasi gi thoram sida oja manihar oja pradip amadi oja dhanabir laishram thoram si uthawa piki bamdi mapung phan bigi dam to oja hum amukana tha chom product appreciate your joining Masih ngasih manu huni kita orang ngasih edition ini sekarang tahu biaya kita kan berpihak ni kau email ID impactvnews@gmail.com atau kau Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join tahu biar comment nama di feedback tahu berpihak ni. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.